ama sain Vespa Fashion Factory clear tu zong zong te chi bai vek ule Vespa Fashion Friday kha sang hi som pathum khan hlotling takin nei alo ni to a voinia Vespa Fashion Factory ti in a season 2 na kan han nei le don ania clear tu te min lo hlut puya min lo en sak tanga to thlenga min lo thlir sak turin kan som hasadu chawani Vespa Fashion Factory atan hian a whole collection hemi in prepare nan hian car ni vel kan manga asan chu abulte changa kan collection hin enanga enge thil oil ani lava enge fabric pani pathum te kan eng lava hemi ka showcase tum tam chu ka tailors te an skill hi ni ta enge min na lan lo ti donem chu ka shal ke chan nal ka tia a chen to a hlut zia ka sheta ni chu kor pakhat thi ninga te lo thui ta se kha kha ani kan chan internanin daily labor anga chut phei chan tam nu tu kani chu kami ka showcase tu shim ma tuna hanin ka concept tak chu he dor ka hon hianin enge mi har sajok internanin hey BPL family te tuna han mi somni pathum kan lai kanom ta yang han ka concept tak chu enge lekha ten thamlo ni chu enge financially in har sadna anlo nei ve ta khang ang ne na khanin enge thiamna pe ka khami an mani upgrade hey education nilovin enge skill spec ka do ne chu tuna han atam jok chu an har salom nu tuka mase ti hanin zon nan an mang ve akha ka tumber ania fashion industry here competitive lo tuka amar chu ke chu ka competitive lo ni chu amar hey chen chu keima on term ka kalta tunlai current trend po hi ka follow lawa keima on trend ka nei ni chu ta chuan enge mi in enge tunlai current trend anti te hianin he ka shilo ma se keima in design te ka phwa chhuak ta ani pun te khanin thiamna lo nei pha ve zel ni chu akha internan heta an stepping stone atanga enge rongkal chawa an thiam nya lo atanga tuntlanga he enge zon nan tak tak lo manga lo thave deuh lo neya chung te chomnan te po an lo mang ve a hi ani berin ka syak min inspired to ber chu tunlai designer pakhat Indian designer nya Anit Arora ania pero aintia dunu chanin hey urban mi hey nutling pui te mecha hey women empowerment hi angai pui mo to ka ke pong ka ngai pui mo ve tho ni chu ta chanin enge khami khanin an inate a working place a anong chwa thelo pon katiang slum area mi te khang ho kha skill sa pe a chan ikhanin thiamna apea aringa kha enge ama kha ni handwork mang khan ti khan anglo kha align kha asiamani chu khami khan min inspire to pa chuang chan mi zo te po hi hetiang zonga kan chet lo chuanin thiamna ringot lampang ni lovin potential kan nei cha chu khami kan in highland sakha acha ka tia chu
ka tum deuh ber chu ni mai tuna hanin kador sangboi design studio hi thingaveng hei market area new market area kan ni pha ta chuan a om ve a bazar lunlai taka chuan omlo ma sep thianzara enge mi anung kal pe ve a chu kan van nei ve na nia chuan ero thik pakhat ka soile du chu hei designing hi ka lo chel na re to wangin hei fashion show ati po ka tel ve no to a North East Fashion Week ate po kan zo tel to a chuan chu mai baga ka tel lo na po Fashion Week shim Delhi a po voi ni ka kal to ni chu ka zo represent ve a yang a chuan ka zo mu ve chu challenge hi tam ni to ka ke po hi ka challenging ka ti to ni chu ka tel cha ka amar chu financially in enge Mizoram kan sarkar te eta kan la chaka bangin mo exposure kan nei cha thei lawa he wang hian kan tel lo mi ning ka sha teli la chu indara ma hianin enge kan tan hian thil hari om lo shim hi kepon next step a karil ro chu nia exposure pack Mizoram tana exposure pack himo mar chu kan dang lam bik lu to ka kan taste po adang lam ni chu enge India mi ni se hian kan dang lam em ma hi ta hanin kan zu get hemi hianin chance min pe chave katia chu kan culture endina kan mizo puan chele kan mizo te shim hi chu zuzor to pila puan bi chin pon omlo ta hemi hi nge renovate mo he siam thata hemi zu lar chwa pui hi ka chak shim hi ka chak na re to chu ka next step chu nya chuan leba kana no pang zok te nena skills pe chu ani le ta chu ka future plans ani de shimei to na shi chuan elo hemi core siamnan hian material chi thum kan hmanga hemi a first layer hi enge transparent material hemi satin la stretch ania chuan hemi a design ron changna takhianin enge satin a hanin tan background kan da be ka chuan kha amal te ti hanin three ve ka how taklu tu ka chuan he ta hanin ribbon karon da chuan heng zong hi kuta ti ve kanya
Vespa hi Piaggio company nuaya brand pakhatania Piaggio company hi kumsang khazariat somriat pali khan bulan lo tran chawa kumsang khazukwa somli paruka Vespa brand bi ka hiron piang chuaka adin tu hi Enrico Piaggio niin Italy atanga siam chu ania ramsang sang pali manufacturing plant nein chungzinga chuan India hi amun pakhat an siam chuan amun pakhat te zinga mi ania Pune Baramati akuan manufacturing plant hi an buna India bi ka chuan
Truma kan show Vespa show han ka team chu elo Daisy tinya ka inspiration kala na tak hi chu enge pangpar hei Daisy parte pangpar chi sang sang anya chon kema ka personality min represent tur ang jo laking enternan mi in ka collection an hua kema an shot ngai theinan karon tia chon I a color chu cream light yellow le hot pink in pol anya chon enternan tun la ya hei play role ka target deuh hlak chu play role kum som paru ka tanga kum som hi panga vel inkar hak thei tur angin kan siamania tuna ka collection hi allow ready to wear anya hut ko tu ni lawa pet porter hak ngal me the entenan an leya enge back ina emo khulaya emo wedding a emo an hak the ngal meya decent tour anga kan shat akanti anya tron designing hi katina array to ak tuna han kum riat borvel ni to class 12 ka zir zo atang hyang ka tana tam tak jang college kal tlang tor min do ma se elo ke ma hian designing ti do na hi om ta ka ti lai chuan tu bak ma pon en la ti lawa tu bak ma min support lo boka ma se ka tu em wang ka ti lui ve tla ta chuan class 12 ka pass zo khan Mumbai ak chuk kan chuka chang college ang kalta arsan tam tak te po oma ma se pathian venezara kum li no chuan ban ron graduate ve me ya chuan khami zo khanin enge intern te po mundanga thi lovin bihan mani dor kan siam chho ve a chuan kum riat chu ni ve tong bihan kanin rana kum no pangte chanin money in financially in independent dem kanom ve hi a tha ka te nu le pa te min chom na te kan lo roulette ve theya na hetia platform min pe hi a tha ka te internet hi tanga platform om zel lo hi chuan ke ni ang kut na thok le hetia ang hi chu nge media ina min pui lo chuanin heta min sharing lo ni chu he wang hian a tha ka te chuan til phat ka sai le du chu na hanin no pangte te po an oma enge educational line na kal tuilo tak tak entina nan chung te po ina an no le ting ina share lo te po hi kan kol chau ni chu ang ho tang hanin enge platform hi atam te ka show do potential kan ha entina mizo de chu music a po he kan san em hi ka jang buk khanin confession hi asanga masakha affection ang zong to pa kalawa mania enge Aizawl na khopa na tho venge tir hi acha ka tia kada khan bedong mai lovin he tanga po han Aizawl na atlinga ni internet no pangte te to na class 10 pass pon khada anga ten lo hlo ve chan anin to de ve don tu an he enge an mamo an thum no te ka jang kha he hi nge hemi puan thui designing hian ati thei ani ti hi karon soi do ve shim bok
Vespa hi India ramanon lu kum hi kum sang ni som pani April ni som ni pariat kha nia ti chuan kum sang ni som pani December a dealership Mizoram anom trana CK cars bongkon kan nia December ni som ni pasari kum sang ni som pani atang khan kan sal chuak trana LX125 hianin three-phase electrical system amanga battery hian a dai rei em em a electric system le light te hi engine on kher lo hian a man thei ani thama sang hang kala ve hei I aman hitu asang hiu asang apang hei adang ngai to chuanin I asang to le ka maro chu dia ke mana kan kola kan berchen hianin berchen do ve ka sia a khal ke nom ti em a khal po hin nuam khop mai hei tin gari nai na chak tharawa a pian ve la fit thaboka tin aluk po hin ala a thaviam ka sia a pak khop mai
hemi course siamnan hian a hau tak vel tuka hemi hetlai rungkal thla tak hi mi enge kan point ventri la duang angkha kan hmanga kan chhum phota ti khongnan chuan ata ne kan chhuma zan kho kan che chuan kan enge samkhuin kan timam le veka chuan heta han satin hi enge amalte tein kan la shanga kan thui khom veka hemi basket hui vantia chuan hetilai poi handwork ve vek thonia pearl le studs le enge stones very important hi kan chei khat veka chuan hetilai kan lace hi amalte tein kan la thave ka hetan kan bel khom veka hemi course samnan hian material chili kan hmanga hemi lace le satin le hemi transparent material le hemi stretch hemi lycra stretch hinia chuan hemi course himi a hau tak emma a samnan hian kan naute pani in ni thum vel a thui ngor antia heng zong hi kan sam chop vekania amalte tein a sample an la kha an thui le hemi po hi ni thawa chuan kha an bel khoma chuan a topa hemi hi handworking ne chain stitch in an tile a chuan hemi hi chu material shanami kan la tha kan bel chop le ania hemi roi chu ani lem lawa tuna hian Vespa model hi chinga kan neya India rambi ka hian LX 125 hi launch masak ber ania Vespa LX scooter hi 125cc high efficiency engine mangania 4-stroke engine ani in 125cc scooter hawa chon horsepower sangber ania 10.6 bhp power lai anei boka
torque power hi 10.6 newton meter ania hei po hi scooter zong zong a chuan a sang ber lor laka 125cc scooters a hian 3 valve system mang om chun kan lani a brake lampang han soile don taila Vespa scooter hi a brake bi ka hian a lian ber kan nia ama drum brake len zong hi 150 mm ni in a hnung drum brake hi 140 mm ani thunga aviation technology manga thuam ania tho theina ke ate hatiangan lo man to thin kha nia brake phuta po hian driver tan malama involve turate khatiang te kha veng em safety atan acha em ani he model a hian color chiriat a oma chung ta chu han tar lang zoi la white color vibrant green black red dragon yellow vibrant red midnight blue red TNT matte black heng te hi Vespa LX model color chi sang sang ta chu an ni